I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas kao što vidite igramo Stumble Guys. U današnjoj epizodi ćemo da otvorimo ove spinove i igrat ćemo malo Stumble Guysa. Prvo ćemo da počnemo od ovih spinova. Prije svega vas zamolio da stavite like i subscribe. A mi idemo kroz ovaj video. Evo, gledali smo nekog. Uvijek želim. Zamalo je bio legendary, ali... Šta će da bude, šta će... Daj 3 ova, daj... A bez 105 gemova, šta ne daneš? 3 Stumble Game. Guys, look what happened to Amazon stock in just 1 year. Compared to other tech giants, it's totally killing it. You know, I've started investing a bit lately, and the investing.com app has helped me follow along with stocks like Amazon and keeps me informed with barely any effort. Ono ću ih stopirat ovako. Ajde, evo. I šta? Idemo sljedeći spin. Nadam se da će nešto dobro da bude. Da, jedan ovaj. To. Barem ovaj jedan. Friends, I recently discovered a great music game. It's Piano Star, and it's been a great stress reliever for me, so I wanted to recommend it to all of you. Also, this game has a great feature where you can upload your favorite picture as the background of the game. Voila! It's like this very easy. It's just so cool. It's got a lot of hits in all languages, in all styles, everything. My fingers are dancing on the keys. Don't you want to try it? 3, 2, 1, ajde. Nešto dobro. Ne, 3, to. Da moguće da mi jedan fali da kupim ovaj Epic. Evo uzet ću, samo da vidim koje skinove imam. Ajde uzet ću... Uzet ću ovaj skin. Ajde krećemo. Idemo prva runda, to vidimo koja mapa će samo da bude i bit će jako dobro. Inače ljudi, napišite u komentarima ako želite da snimam neke druge igrice osim Stumble Guysa, pošto vjerujem da vam je ovo dosadilo, pa nešto sam ja razmišljao da krenem da snimam Free Fire, neku ili PUBG možda, ne znam tačno koju da igricu igram, ali možete mi vi preporučiti ako hoćete. Komentarima, ja ću ovdje naravno da izgubim pošto apsolutno nikakve šanse nema da ja prođem. Pa kaj... Aj,
Ma nema to... Onšao sam, pa da. Neće ja pobijeti nikad. Ja sam naravno ispao koji uvijek. Livat ćemo odmah. Ajde dalje. If you'd used the Investing.com app to invest in Amazon 3 years ago, you'd be looking at huge returns. Zanima. Ajmo dalje. Daj neka dobra mapa da mogu pobijediti. Daj neku dobru. Jes, dobra mapa, svaka čast, stvarno. Mogu ste i bolju naći. Idemo, ajde, kako si uvijek najsporiji, bonem. Pa gdje ćeš? Pađi. Još glupo, aj moj. Sklanjaj se s puta, bonem. Nada te... Šta su ovi gure, mogu sam past skoro. Nisam. O gdje ćeš? To. Ljubim te to. To. Hvala Bogu i da sam ja jednom barem prvu rundu prešao. Ajmo dalje. Druga runda. Ako je pređem, to će biti rekord za mene, pošto sam prošao drugu rundu. Druga runda. Ovdje je stvar sreće. Stvar sreće, ko će pobjediti. Znam da će plavi pobjediti. Ajmo, plavi. Da ja jedan goda danem, mada to teško. Ajmo, plavi. Krećeš plavi, jeben. Ajmo lopta, ajmo naprijed, ajde. Naprijed. To, 2-0. Ne daj tamo, je to bravo, mali bravo. Ajde, gdje ćeš, bole? Ajde, pa poguraj. To, kreni. Ajde, to. Dalje. Još, ajde, još. O, 3-0. Podrazumijeva se i 4-0 naravno. Samo se ne podrazumijeva ako da me neko 4-2. Ajmo, ajde. To volim, to ne volim, ali zato ovo volim, ovo obožavam, a i preferiram, ovo preferiram kad pobjedim. Ne znam sad šta ću samo radit ako ovo preferiram, šta ću radit ako pobjedim sad, mada to se neće desiti, nema šansi. Možda čak i pobjedim, zavisi da li ima, ima special, sigurno ne, jes normalan! Ajde, ja majko mila. Ja ću prestati snimat, ja ne mogu ovo izdržati, ja ću od ove igrice dobiti srča ljuda, ja ću razbiti ovo sve. Neću više da se stresiram. Ima sve da pogledam.
čast ovome, ja ne znam ni kako se on zove, ni šta je on, ali svaka ti čast, nek sam ja do 3. runde doguru. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, ako jeste, kao što sam rekao, obavezno ostavite like, može i subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!